Maya payabak po, brothers and sisters. Yabi atala king misang iti, ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selina and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Amelia Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Charis Castillo, Niel Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Therese Madison Castillo, Pio Skycrock, Sonia Hogan, Regina Quiazon, Ferla Pacho and family, Jean and Alex David, Iris Shabut, Johnny Joseph and Maro Facho, Gina Aguirre and family, Edita Avendaño, Lynn Alde, Marian Torres, Regina Rodriguez, Blessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Devian Santos, Rose B. Pascua, Manigas family, Gomez family, Malig family, Lynn Concepcion. Para king birthday blessing ng Bernardo Santos, Joel Lucero, Ivy Lucero, Ruel Herrera, Sheila Sarmiento, Corazon del Rosario, Edith Yoshida. Para king kapagnasan dari, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Car Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Jose Balboa, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Ann Tanueco, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Diane, and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Raymond Anthony Garcia, Maria Prisosa Garcia, Richelle Jessie Garcia, Alisa Marie de la Cruz, Arvin Roswart de la Cruz, Alma Ferez Victorino Santos, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Roji Enriquez, Charity Budog and family, Raymond Arcilia, Ian Erese, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Corazon Cuellar and family, Vicky Aguilar and family, Myla Malonzo and family, Alice Eugenio and family, Corazon and Casey Timbresa, May Sonido and family, Bobby Cortez and family, Tanueco and Enriquez family, Seferino David and family. Para king malagwang kafaldanan dari, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Sharon Santos, Bernice Canta, Olive Pasco, Geraldine Adan Cruz, Luz Navarro, Cristina Caligiran, Marvin Dingal, Juan Marcelin Noah Bondok, Aneseta Gomez, Teresita Triniger, Librata Calaguas, Wayne Phillips, Teresita Garcia, Romina Fernandez, Oscar Domingo. Pangaditala ring kaladwa dari Raymond Ernyogan,
William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francesca Yabut, Bernardo Garcia, Sister Amelia Sarmiento, OP, Alejandro Pimpin, Lucila Pimpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina Antonina, Joseph, Alieta Flores, Carmelo Basa, Romeo Basa, Ropino Santos, Amando Garcia Sr., Rosana Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio Loreta Macabali, Ernesto Jose Remejia, Yolanda Adan, Binancio Adan, Eva Azahar, Agustin Maningas, Renante Gomez, Amelita Ligaspi, Pasing Malig, Tioda Andaya, Diosina Andaya, Leonida Pogado, Purificación Andaya, Federico Sarmiento, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Vicente Ong, Fatima Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Bibian, Julio Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Bendita Alfonso, Bernie Alfonso, Hill Alfonso, Dodi Alfonso, Rosalina Lumundad, Raymond Pineda, Lourdes Pineda, Carlito Quinto, Rizalina Quinto, Danilo Fernandez, Nicasio Lucero, Jose Lucero, Yunila Patilano, Monique Kabatingan, Lydia Kabatingan, Bebot Gordon, Paseño Lucero, Simpong Lucero, Serlito Kabatingan, Kemehiro Ivana, Marites Runievios, Ave Funlo, Marilo Lucero, Robert Lucero, Ovita Kabatingan, Luciano Kabatingan, Emiliana Contrata, Bendoy Kabatingan, Experdito Gonzales, Boy Gonzales, Diosdado Clara, Edmond Rebecca, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Mashadi Hushida, Bong Dungka, Romel Naba, Aurelia Bantug, Roger Kapati, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, King Pakalulu, ning Gino. Ing magmisa tamoy Reverend Father Jonathan Bartolome.
Birhen, kareng sablang anghel ang konsanto, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po, King Diyos aginutan. Ing Diyos sa mayupayang buto, pakaludwa na katamon, King pangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Di alanangga. Amen. Manalangin tapo. Oy, paming mayupaya, katmuhan mo ring puso mi, King Espiritu ning kaya kanlugod, ban apamatulanda ka, karing kaya kaming kaisipan, at aluguranda ka, karing kapatad mi. Itiadwan mi, King kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ama bibye at magari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo King panga Diyos, manggaman King alanangga. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat Juan. Tutukong matula, uling ikit ko rin mabilang karingkekang anak, ang bibibye agpangking katutuan. Antimo inutos na kaya katamo ng igpa, at ngini kalugod-lugod a indu, ating kung aduan keka. Itamong sabla, ni kakalugod tamo, eya bayang kautusan insusulat ko keka. Nuneya naman insadyang kautusan na iba't paking mula, antina kaya katamo. At itiya ing kabaldugan ng lugod at sasabihan ko, nibiyebye tamo agpang karing kautusan ng Diyos. Ing kautusan na nibiyek ketapang minuna, yapin iti. Nibiyebye tamo agpang king lugod. Dakal no rin mapamirait adinatang ketiking yato. Din taong ebisang mamasyag king Iheso Kristo, mi katawan niyang tao. Intaong antikareti mapaglinlang niya at kasalang ng Kristo. Inyaming at kayungan, mayalang kabaldugan, impipagalan niyo, nunekamtan yung lubos inke kong kalam. Manatilik king turo ng Kristo, pandagdagana pa, panuknanganan nin Diyos, panuknanganan ning igpa at ning anak, ing nino mang manatili, king turo ng Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad la retang maminto king kautusan ning Ginoo. Mapalad la retang maminto king kautusan ning Ginoo. Mapalad la retang makimalinis apami biyebye retang maminto king kautusan ning Ginoo. Mapalad la retang tutupad king kayang tuntunan detang maminto king mabilog dang puso. Mapalad la retang maminto king kautusan ning Ginoo. Pagkapilitan da kang soywan king mabilog kong puso, mo payin tulutan king kakulang labagan, dingke kang kautusan. King kakong puso, karin ko sinikap, dingke kang kautusan. Bangke ka, eko mikasala. Mapalad la retang maminto king kautusan ning Ginoo. Maging malam ka sa kakong alipan mo, bang eko mate, bang makatupad ko karing amanong kekang binye. Mata ko kekalang ibuklat, bang kakulang akit, ding makapagmulala ng katutuan ning kekang kautusan. Mapalad la retang maminto king kautusan ning Ginoo. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah.
be, king pamaglakad ko, at salayang saslag, king kakong daklat. Inginu manatili kaya kayo. At keka antimoren. Pamamasaking mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus, nga na karing kayang alagad, nung nanuing milyari kitang panahon ng Noe, makanyan mo naman ing malyari king panahon ning anak ning tao. Kanitang panahon ng Noe, ding tao, mamangan at miminum, kakasala at miyasawa ang kaking aldo, asina kay Noe, king daong, tinatanging albog at benga matedangan. Mangari mo naman ketang panahon ng Lot, ding tao, mamangandat miminum, sasali at mamisali, tatanam at manalakad bale. Dapat king Aldome ako yay Lot, karin sa Doma, minoran api at asupri at mga duluklangan. Makanyan mo naman ing malyari king Aldo at datang iya ing anak ning tao. King Aldo itang atyo king bubungan, pamukuldas ban kunan ing pibanjana kilub ning bale. Makanyan mo naman itang king marangle, sukat muli. Ayok kakalinuan itang milyari, king asawa ng Lot. Ing nino mang magpilit miligtas king Biena, abating neiti. Dapat, ing nino man ing mibating king Biena, aligtas ne. Sasabihan ko kaya kayo, king Bengita, at ing adwang lalaki, king metong apagkeran, ing metong mayakwaya, at ing metong mitagan niya. At ing adwang babaeng miyabe gigiling, ing metong mayakwaya, at ing metong mitagan niya. At ing adwang lalaki king marangle, ing metong mayakwaya, ing metong mitagan niya. Ngarang mengutang ding alagad, Gino, no ka rin mapalyari iti. Pekibat na, nung nuya ka rin ing bangke, karin laring buwitri. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya babak po kaya kayo nga. Kamusta na po? Ako palo nung ikitsitang video, detang mag-football, kabat kinidlat, abat sabi-sabela pong mitomba, retang players. Kaya po palo nung ikitse. Yan po yung context na nitang inkwento ko. Atin pong atlong tao, metong yung Amerikano, metong Hapon na po, metong Pilipino, at sulaking field. Kabat kinidlat, at sabi-sabelang mitomba, metela po. At kebit dala kiretang body bags at na mag-investigate nala, lalawen do rin bangke. Biglat depit ang body bag na nitang Amerikano. Tapos nagulat kasi nakakatakot yung itsura nung siguro lumiyakidlatan yan Kabat ang Hapon, kabuklad naman nita, may lunos siya. Mukhang nag-suffer po yung Hapon kasi pero nang bigla depit ang Pinoy, may biglala. Bakit? Makasmile niya. Kasi na may ngidlat ka, bala na ka picture taking, kaya may tayo makasmile niya, makawaki pa. Yan. Kung balo nung kayo, agi pang mag-smile, potang balo yung mate na kayo. Agi yung mag-smile. Kunyari, may taningan kayo, sabihan, tinakan 3 months. Agi yung pang mag-smile. Pero ati ko pong kakilala manita, i-direct Marilo Diaz Abaya. Adwaya pong beses may ka-cancer, At nang mabalo ng makanita, masayaya. Bakit? Kasi kano, ati niya pantime ba kanita mag-prepare ya. Ngayon ka pong kasanting kayang attitude ay ita. Hindi pong yatatakot mateke ni. Ready na kayo po? Adi pa. Ayan. Pare-pareho tampo. Bisa tapang kumababye. Pero tanggapan tamo. Nga na ning salmo. Teach us, Lord, how short our life is so that we may become wise. Lord, turuanan mo kami. Pabalo mo kaya kami nung makanan kakuya ding biye. Baka nita, mas maging maisip kami nung makanan biyang ibiyaya ng BMI kaya tiking yato.
Di ba manita pimalilyare? Potang ating may aksidente, kabat may survive la. O kaya ating may kasakit, kabat may lubha, kabat kinayap yo. Nansabihan da, ay among bali po, second life ko na yung mo po ini. Wala po, realize ko na, ating pa mission ketiking yato. Diyos ko, yung pabaano, ating ka mission ketiking yato. Kaya petiting ko tang, nanggagawan tamo, kening biye pikalod na ning apong kino. Makuya jamu ing biye. Let us use our life wisely. Kwento. Minsan po may mag-asawa. Sabi ng lalaki, Love, alam mo naman may taning ang buhay ko. Huling gabi ko na to. Sana yakapin mo ko hanggang magdamag. Tapos sabi ng babae, tumigil ka dyan. Huwag mo akong puyatin. Maaga pa akong gigising bukas. Buti ka pa. Hindi ka na magigising pa. Totoo po yung sasabihan na every gising is a blessing. Kaya pinitampong makagising pangene, nuwan tabo. Kasi atin niya pambinya panahon ng apong Ginoo para kaya katabo. Pero sana gamitin natin itong hiram nating buhay ng maayos. Life is short. Paano ba natin ginagamit yung buhay natin? Productively o sasayangan tayo mo? Kwento. Minsan po si Aling Junicia, sabi niya kay Inday, Inday, pakiabot nga sa akin yung seeds. Tapos, Ma'am, ano po? Yung seeds. Ano niyo po yung seeds? Magtatanim po ba kayo? Ano magtatanim? Nasisilaw ako, kailangan ko yung seeds. Shades siya pala yung rin sabihan niya. Seeds na yung seeds. Meto ka nung paralan, bang kanita, akita mo no makanan yung makuya ding imbye. Let us count the number of our life by the weeks we have. According King Statistics, nanya po yung average life expectancy na ng Pilipino. Nanya po yung life expectancy tamo? 66 years. Nino pong lampas 66, Kenny? Ala pang bisang mamin. Ay, tayo pong kaya. Oh, congratulations po. Kasi po bonus na lapuret ang babiyayan mong Kenny. Kaya pong 66 years at in pong 3,432 weeks. Yak po, 55 na ako. Kaya mo, 55 ka pa? Diyos ko, doon pa naka-60. Tanggapan yung Manoli, 55 ko pa mo po. Mabilis ko po may bulok. Kaya. So, nung manita po, may gisan na po rin ang 2,872 weeks ko. At tinakam po may tatagan 560 weeks. Wow, 560. Bakit po visualize tayo po yun Itang pong 560 weeks. Ing gawan, kumakang boti, garapon. Kapat kumakang seeds. Kaya pinandi po sabihin kayo seeds. Kunyari, mongo seeds, mga 560. Every week, mamili kang week. Kunyari, every Sunday, kukuha kang metong seed, kabat bawasan Yan. Kapat akit po ita level, na retang seed sa reta, bababa na yung bababa. At po tamiras nakakitang 66 year mo, last na mo ito, pugse mo Kabat, nung naman po itang mitatagan pang panahon, di ba? Bonus na ita. Makanitaya po kakuya dingdi Kaya pong gospel, sabi na, ating adwang lalaki, king marangle, ing metong makwaya, ing metong malakwanya. Adwang babae, magobra, gigiling, ing metong makwaya, ing metong malakwanya. Ela pareho gagawan. Ela pareho mananaman detang adwang lalaki. Ela pareho gagawan gigiling detang babae. Siguro, kitang lawe tamo, balang same lamo. Pero kitang gagawan da, siguro one is making a difference, kaya itay makukwa. Sabi ko kanina, bawat linggo, bawasan natin yung seed. Pwede naman, potang bawasan ugse mo. Di ba tipo manita? Itang sasayangan ng tamo yung panahon tamo. Pero yung mas maganda, kapag binawasan mo yung seed, ang gawin mo, itanim mo. Tanam mo, ano na itang makayapan na agawa mo. Maging productive ka. Gamitan mo masalese, itang panahon na may pagkalubkya ka. Kasi, nung naman tantena mo, tumuboy ta, lalago yun, at mamumunga. Yung iba talaga kasi, di ba, ingaws tam kanita, patapon ng buhay. Deta po reta taong walang purpose, walang goal, nauubos yung panahon, nauubos ang buhay,
Lumilipas, pero para saan? Para king ala. Kaya in challenge kay Katamo, let us live a life that matters. Hindi lang puro making a living, but instead, making a life. So, gusto ko pong gamitin yung terms na yon, making a living and making a life. Making a living, pwede sabihan, maghanap buhay. Pero making a life, maghanap buhay na walang hanggan. Kailangan pa rin natin maghanap buhay, magtrabaho, pero sana, etamo kakalin man yung gagawang kayapan. Detang pigpagalanta mo, pigobranta mo, pwede naman, i-share tamo, itetang partner rita. Let us become blessings to other people. Sa ganung paraan, nakakapaghanda tayo para sa kabilang buhay. Sabihan ko kaya kayo, may choice tayo. Kaya choose your ending. Kasi mamamatay tayong lahat. Pero paano magwawakas ang buhay mo? At di kasing maragula difference, potang kitang mo, nung makanamemboring pupusan, yung gagawan mo. Halimbawa, sa estudyante, makanamemboring pupusan yung kayang pamag-aral. Itapot ang mag-graduate siya, nanamburi ng I-achieve. Kasi meron pong mga estudyante na lulubla, kabat nanin sabihan da, andyang pasang awa ko mo. Andyang passing laring grades ko, okay na ka na ako. Pero may ibang mga estudyante, at ilang goal. Burik po ang gumraduate ko, di kong recognition, malikwa ko medal, o itapo yung amanuan ko. Makanamemboring pupusan, itang daraptan mo nga ita. Kung may sakit ka, pwede kang mamili. Pwede kang maging masakit na miserably, buisit, galit sa Diyos, galit sa tao. Pero pwede rin naman, kahit may sakit ka, at ika pa rin pakinabang. Itangya mo pasakitan, dening seseseke ka. Gamitan mo yung panahon, bangat pangadi mo la, retang sasawp kaya ka. Pangadi mo la rin detang kalupa mong masakit. Pwede yan pong makanita. Choice mate. Tayong lahat ay may wakas. Kung gusto maging maganda ang ending mo, ayusin mo ang ngayon mo para makarating ka doon sa gusto mong destination. Ayusan mo yung kasalukuyan mo. Manaway ang datang yung pangarapan mong kapupusan. Meto kang estudyante, mag-aral kang masalese ngeni. Pengari ka, lingapan mo ring anak mo ngeni. Aliwa po tang matwana ka karing kabisang bumawi. Kakaluguran ka, pag masabalan mo ring malugod kaya ka ngeni. Anak, bakit kang kapamintuan ka ring makatwa mo ngeni? Kasi nung nanggagawan mo ngeni, ating epekto nung nanumalyari kaya ka king kapupusan. Meron daw mga senyales para malaman natin ang ating pagwawakas. Magmasid ka mo king nature. Nganapin nitang ending na ning gospel, nung no ka rin yung bangke, karin la ring buwitri. Ating ka mag-roam na mga vultures, huling atin corpse, cadaver. Pota ka nung sisipot ning bulong, buli sabiyon, itang, at ditang uran, etc. So kareta pa, conclude na ka nung nano'y malyari. Kasi, anak mang kailangan pahula pa. Di nga liwad burita itang kapalaran. Palawi. Tignan niyo yung palad ko para malaming kapalaran. Diyos ko, andyang may palawi yung palad mo. Atansyada na rin tao nung namalyari kaya ka. Mingkay, obvious naman Kunyari, araw-araw kang naninigarilyo, makaatlo kang kahang sigarilyo, mabigla pa rin tao nung abalitan dahil mika sakit ka baga, mika lung cancer ka, mika emphysema ka. Hali. Expect danita. Nung barumbado ka magmaneo, masyakla pa rin tao, putang abalitan dahil may aksidente ka. Hali. Bakit? Huling atansyada na ito. Makanyan mo naman. Putang mapanyawp ka, maganaka ka, mapanupaya ka, patsyemete ka, nang sa ganda rin tao. Doon ka rin kami punta. Sigurado miras siya heaven yan. O ito po, ingaman ko. Abalo na naning maging ending mo. Karetang kewa mo, ngening kasalukuyan. Balo yaping YOLO. YOLO. Y-O-L-O. You only live once. O yan po yung motto na ring aliwangin Metong yamin biya mo. Sige, mag-enjoy na ka. Sabi ko, YOLO, we live only once. Pero may choice pa rin tayo. Maging kalupad ka ring aliwa na metong yamin biya, you eat, drink, be merry, for tomorrow you will be dying. Magpakasasana ka. Gawan mo na yung buri mong gawan. Buri pa mete ka,
katapusan ng maliligaya mong araw. Pero din rin choice. Itang sasabihan ni Mayat mga kanta, minsan lang lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anumang mabuting mari kong gawin, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. Naway wag kong ipagpaliban o ipagwalang bahala sapagkat di na ako daraan sa buhay na ito. O ito yung sasabihan kong choice. In choice, itang maging makasarili ka. Itang mo na magpasayake ka, in kaya kang gawan. Pero ati ka rin choice. Deng aliwa naman, ding pansinan mo. Ilarindinan mong panahon. Paglaanan mo kaya kang kayapan na pwede mong gawan. Kasi may atong kamubye, sana agawa mo ito. Kasi, petang kaya katam daraptan ngayon, sabi ko pin, at ilang bearing, kaya kaya katamong ending. Choice natin yan. Sana pilinan tamo, magpakain na nagugutom, tumulong sa nangangailangan, magmalasakit sa nahihirapan, magtanim ng binhi ng kabutihan. Gamitin na mabuti at mahusay ang ating buhay. Let us use our time wisely. Inggawan, let us serve God by serving others. Let us make a difference at pauli na itapatseti kang gewang kaya panting kaparan tao. Potang yaka mo menentunan, hindi ka lang naghanap buhay, kundi naghanap buhay na walang hanggan. Ing pagalum na ning apong ginukeka, biye alanangga kaya bena panua. Amen. Talakad ko po. Kapatad, ing Diyos balo na yung sablata ang pamangailangan at sa salubungan no pa ring tapat magdulap kaya. Idalata lang ngeni, ring kayadwanan ta kaya at ding kayadwanan ding sablang kapatad tamo. Nga tamong manalangin, Ginu, pakiramdaman me ing kekang balayan. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Para ka ring manimuna king Santa Iglesia, era sana sasawan, paganaka karing tao, ing busal ning sablang makapagmulalang bage, keti king yato. Ing maulagang dili, ya ing kapanayan ng sukat pagsadyan. Ipanalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Para ka ring pamuntok ding bansa, kinsigasig dang makatuklas ka ring bayong belwan, era sa adirinan sa gabal, ing pamanuklas, king karelang miglalang, ipanalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Para ka ring daralan kasakitan, dingalang obra, may balo, at alang tuknangan, era sa kakalingwan, king mas malagwareng atagpuan, ing tunerang Panginuan, king panalangin kesa karing dakal ang mga biyasa. Ipanalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Para kay katangan, ganakanta sana, king ing kayarianing Diyos, at tinayo karing puso ring tapat, tatanggap kayo. Ipanalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ngayon ipuwadwan tamo yung sarili tangang kapagnasan. Ipanalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ipa, parati kaya sanang makasadya para king panahon ning anak ning tao. Emo kaya sana papuren binang magakayuma karing tibanjaning yatuban kalinwan miya. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Gloria in Deo.
patad baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanes saning ginuy ting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo. King kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipamimiglalang king kaya kang ganaka, papagbanalan mo sana reting ayin. Tanggapan mo ring spiritual ming sakripisyo at sopan mo kaming mipakit king lugod mi para karing sablang tao. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatilya kaya kayo. At kaya ka antimorin. Iyat na yo rin puso yo. Makayat na no, King Gino. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunebin. Karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ing ginumi. Kaya binayo mo yung sablang bage at dininan mo king ang daki king kaganapan na. Bistaman Diyos ya, linubas ning kayang sarili king kaligayan at kapamilatan ning daya ng mibubu king krus, inatad na ing kapayapan king yato. Ulinita, mi parangalan niya babo ring sablang lelangan at miging pagmulaning biye alananga karing sablang susuyo kaya. Inya ka berin sablang koro ring anghel karin banwa. Daralit ming kaya kaligaya, layon makyabe alantok ng babiya kapurian kaya kat ngaming pupuri. Kapin banal o ipa, ikay panibatanis sa blang kabanalan. Ulinita, pagparalan po mi, pabanalan mo lareting ayin king espiritu muban para kaya kami, mayalang katawan, at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan kinwaning tinate. Pepa salamat sa kaya ka, piraso na binyan na kayang disipulo, nga na, tanggapan niya itikongan, kanan niya. Iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na. Tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti, iting kalis yung kanakong daya, ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kay para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan.
ganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyubli ng mebe ning anak mo. Daraang niya kaya kayong tinapin ng dieting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumba maming pagamuha mo, ikaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban mi ganap yaking lugut, kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula na madi kapatid ming pepay nawan at maninayang subling miye at isablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king diye alan ng gaban kaya be ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya be ng Jose kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo at tinupat king malmong kaburyan. King kaya kabani panahon puryan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kang benat kaya, ipang mayupayang tutukagom ng banal Espiritu. Pupurian dakat parang alan manggaman king alananga. Tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karing amanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. King sablang barok, malugod mong pagkalub ing kapayapan king panawd mi ban, king kasopan ing kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginu, mo sana babalik din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan ming kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan may pambilugan, at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng ginuman at sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antemore. Ipakita mi kakamit tam king kapayapan.
Yung kinutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, sa bilalako, king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos, makisulo king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas miyang amano mo kumayap na ako.
Luklok tapo para king announcement. National Bible Collections. Mayroon po tayong second collection para sa Biblical Apostolate. Ang lahat po ng malilikom ay gagamitin para sa mga programa ng Archdiocesan Commission of Biblical Apostolate, Regional Biblical Center at Episcopal Commission for the Biblical Apostolate. Maraming salamat po. Kaya intutuki pong misa, yung magmisa tamo po yung kakatamo pong malugod na Arsobispo. Surprise. Kaya po, may pa-schedule ya mo po. Kota po atin pong bisang mag-attend kayong misa na 7 o'clock po, yan po yung mag-maskin. Manalangin tamo. Ipaming malugod, pagkalumi kaya kaming metong tinapi ning biye, katman mo kaya sana, king upaya ng ning banal mong espiritu, at pasiknangan mo king kang kalam, ning ganabalugod ka ring aliwa. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman atilya kaya kayo. At kaya ka, Antimorin. Manalangin tamo. O malugod na po mamakalulu. Pisyag mo kambening banala krus, ing alangkupas alugod mo king balen na iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapot panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan. Anibersaryo ning karelang kasal, maglakbay king alwang lugar, ding mag-board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubi po yung kayadwan na nalalapit ding maniga po kaya kayo. At tanggapandang mit mong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyon nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, karelang darala, bansesen ning lugod na kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon iti, aga nakadasaning pangako daking binyag na ika mo kabud, ing karelang luguran at suywan anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo Apo kami. mamakalulu, Pakaluluan mo kami. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayin tutu, ing ipa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umena kayo kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Maya Diyos. pabako.